ev piştî 100 sal yani 100 sal berê di encama peymana Sykes-Picot da çar dewletên navçeya Rojhilata Navîn wek Tirkiye, Îran, Iraq û Sûriya li ser xûna gelê Kurd hatin avakirin. Li ser qetliyam û komkujiya hate avakirin. Ne tenê Kurd, Ermenî, Asûrî, Suryanî, Keldanî, Êzidî, Elewî li ser xûna gelan ev çar dewlet hatin avakirin. Di sed sala borî de ev çar dewlet di nava îtifaqekî de siyaseteke dijberê Kurd meşandin. Li îro piştî 100 sal em dibînin cara yekemîn e ev çar dewlet êdî nikarin xwe serpiya bigirin. Di jimnatiya pan-Arabîzmê ya ku pêşengtiya Iraq û Sûriya ser Kurda û gelên din date meşandin têk çû. Netew dewleta Tirkiyekî herî hov bû di jî gelê Kurd û pêkhatiyên dinî li Tirkiye û Bakurê Kurdistan îro di rewşa herî xirab ya tarîqa xwe de ye. Yani krîzeke îdeolojîk û sîstemîk di jî dewleta Tirk. Ev dewlet ji bo ku bikaribe xwe serpiya bigire di van salê dawiyê de taybet 2014 û vir ve di çerçeva plana çokdayîn yani çökertme konseptî ya 2014 ve biryareke stratejik da ku komkujiya Kurda pêk bîne. İşte 2016 pêkanîna Qayûma û herî dawî ji nozê tevaxê esasında berdewamiya vê stratejiya tunekirina Kurda ye yani komkujiya li ser Kurda. Çünkü Türkiye dibêje guhertinê Rojhilata Navîn ji bo min derfet avakirine ji bo ku ez bikarim bibim hêzeke navçeyî yani hêza Rojhilata Navîn. Herwa difikire ji ber ku İran rewşeke tengav daye egerê sibê İran lewastir bibe Türkiye dixwaze bikeve dewsa İranî. Fakat yekî niha faşîzma Türkiye astengiya faşîzma Türkiye dikin Kurdin. Mirov egerê sînorê fermiyê Tirkiye mêzeke Efrînê heyanê mintiqa serhadê jorê qasî 1500 kilometre cînarê Tirkiye Kurdin. Niha ev sînorê Kurd û sînorekî Kurd lê dijîn astengeke Tirkiye nikare xeyalê xwe berfirekirina berjivaniyê xwe wek Osmaniya pêk bîne. Ji bo wê jî dewletê biryareke stratejîk de Kurda ji holê rake. Ji ber vê sedemê yani komkujiya Kurda wek perspektîveke stratejîk zerarê de dewletê ya yekemîn asta navdewletî de êdî dewleta Tirk argümanê ku bikaribe komkujî dijî Kurda meşru bike nemane. Kurda insaniyet bi şerê serkeftina Daişê serxistin. Ji bo wê jî herkes Kurda wek hêzeke garantî dibîne ji bo pêşerojeke azad. Duem ev şer zerareke mezin ya aborî dide vê dewletê. Sêyem hingek dewlet vê şerê de navendî perestî yani merkeziyet bûnê pêş dixe di asta yek kes de hemû derfetên hukukî ji holê ratike yê dewlet. Êdî dewleteke bê qanûn e Tirkiye. Yani makezagon tune tenê qanûna yek kesî dimeşe ve zerarê de tevayê pêkhatiyên li Tirkiye tenê Kurdan serî de Kurda ve li her kesî. Rewşa dîplomatîk ya Tirkiye xirab e hem li gel NATOyê pirsgirêkî xwe ne hem li gel Xeta Pasîfîk pirsgirêkî xwe ne hem li gel dewletên Ereba pirsgirêka xwe ye çünkü dibêje ez ê mezin bibim vê dewleta xwe mezin bikim derfet ji bo min hebe heye ji bo wê hem alîkî dijî Ereba şer dike li destê xwe da vêje nava meselê navxweyî Ereban. İranê dixwaze dijî gelê Kurd sor bike. Alê dîplomatîk de jî hencar slogana we ya ez yan ji Kurd. Taybet bu siyaseta xwe Bakurê Sûriya viya katîne. Demakî mirov tabloyê komîser hev dike rewşa dewleta netew dewleta Tirk ber bi têkçûyînê ye. Êdî alê leşkerî jî encam nagire. Yani milyar dolar xerc dike da ku bikaribe Rojavayê Kurdistan û Başûrê Kurdistan dagir bike. Yani ev şerê ku dimeşîne li Başûrê Kurdistan esas şerê meşandina işgalê dagirkirine çünkü dema mirov nexşeya ciyek dewleta Tirk hereket dike li Başûrê Kurdistan temaşa dike hemû sînorên misakî millî ye yekî dewleta Tirk dixwaze pêk bîne yani sala 1921 dixwaze pêk bîne. Ji bo wê jî berxwedaneke mezin jî heye tabî dijî vê dagirkeriyê.
همو شوازن برخوردن دجی داگرکری ترک لباکوری کردستان باشوری کردستان برخوردن که پیروزه برخوردن پاراستنا ولاته و کنه که جی ام دبیجن بانگا مجبور کرده و سال داویه دا تایب سال داویه دا اوه کو او دولت ادی تک دچه لازم ام کرد تو مجالی ندن کو عمل و دولت دريج بکن جبروی جی تایبت جیک نهاج بو دولت ترکا درفت هیا بکار به سیاست داخل داگر کردی بینه باشور کردستانه یک سدمای پارچه بوینا سیاست لنا باشور بخویه دوام جی بدنگ بوینا گله یعنی تیل خو گل دنگ در ناخه جبروی مناسبت کنه که وساله که باشور کردستان باجار نافچه گون جوین چیکرن لسر مسئله دا کو خلق زیادتر چالاک ببه تایبت دیجی داگر کرده دولت ترک و داگر کرده تنی علی اشکال کرنا آخر پیک نای علی چاند هنر علی اکونومیک مثلا گلک تلویزیون باشور فیلم ترکاد دکن فیلم هموجی به شکلی سیاست داگر کردی نه جبو ویاده هشاری چه باش بو گل ماجی هلوست خوی ولات پاریزی دیجی داگر کرده پیش بخه کنه که و دو سال تایبت و سال داوید به تایبت جی لقال اندام خوي باشور كردستان حلب چه بگره هیانی زخوی جوین چیکرن هشاری خاص اوابکه همه وقتا مل اول پایجی بچیکن شوران مگوت تو هزک کرد همو هزین کرد پیوسته دیجی داگرکری خودی هلوسته که نتوایی به هم داگرکری دولت ترک لسر روجاوا باکوری سوریه هم جل لسر باشور کردستان يعني افشار كرد و ترك يكونها دقاومة لستعبات لسر باشور و روجاوا و باكور كردستان شهر سالية يعني لفير دو هيز نها بهاف راكاتنا نوا شهركي هيزا كردا و هيزا دولة ترك نها مروف دما تابلا كردا مزاده که بشكريا جهانش بو كردا خورته استه زنبونا گل يعني تواجي دي چهار پارچه كردستان در باز کریه تنه پرسکری که اوجی چیکرنا پیوستیا چیکرنا اتفاق سیاسی و دیپلماتیک دنا وره هزین کردان داوا گرینگه پارچه بوینا هزین کردا یک پارچه کردستان دا در فتح دا دشمن تایبت باشور کردستان پارچه بوینا کردنا و سیاست دا هیا اوا در فتح که مزند دا دولت ترک جوی در فتح کارتنه ادخازه شهر نبرا کردا سور بکه لیم دبینن آلین کرده رقمی که پرووکاسیون دولت ترکانه به هستیاری نزدیک دبن و کنکه جنبی و گاوه که گرینگ دبینن خوب پشت شیوره که ما بدی دومه على بروکسل چیکر ما بانک همو هزین کرده کر پوزیسیون خود زلال بکن هم برداگر کردیه و سری دا که که گلک آلین کرد برسه و ارینی دانه و داخوازمه و گوتن ام آماده نه چه پیوسته هم پیک بینن چه بگو اتفاقی که نتوی دیجی داگر کردی ترکیه در که پیشروزی دا بگو من کاریم اساسی اف با ام یک نیلن اف پارچه بوینا نوا کردان دا سیاست کرده بسته گل ناکم اوا دری خوب بگرش بو دولت ترک دوام دیالوگ یک شوازی وی گره هزین کرد است نشان بکن لی دیالوگ یک هوا کو هر کیم کوردیناسیون اکتنا برای کرده دا بیاوا کرن çünkü cari kemine burası efçar devlet dudu yani Suriye ve Irak xud tek çun veknet devlet naha devlet tek jiber tek çuyneye eğer em bakarım ya da ikisi çekin em dikarin se parça Kurdistan dimin xatariye düşmanaki her ovda daxın yani hem Bakur hem Başur hem Rojava Kurdistan se parça Kurdistan cari ki da dikarin kazanç bakın avaji beyleku parça çaremin ji Rojlat Kurdistan ji برای هکدن پسکری که لگل رژیم ایرانی چاره سر بکه یعنی بشه وضعی دموکراتیک و سیاسی برای ام نها برای کنگره خواه 19 دچن یدی سال د مناسبت 20 سال وگره کنه که د کنگره خود هنه کی تشتا زلالتر بیجن و ام جبویجی هنه کی گوهرتنا د کنه کی داشت چه دکن تایبت اسنشان کنه اندام نودا سالیدان گلک چی بونه امتخازن کسایت این کرد پارتی سیاسی اندام بونه برفرتر بن
و ام دخوازن لجهانا کو کرد دیاسپورا دا دجین و درجه زیادتر اندامان داخن çünkü vek sazı bir sale keneke derbari peşkıstına siyasete ekitine tüyde hizmet ekdike hem le velat hem der ve velat u xadi navudenge u siyaseta der ve da jiyan diplomasi da ji graniye ke xuheye asla devletan da hükümetan da rihsinin medeni ra çapras liberal hakesire keneke kare bide bistin avaji derfet demek hem her deri deriya verkin emivan derfet xu baştır karbinin jberku د کنگرامه دا پیوستی هی دی پشت 20 سال کنکی بگیجن قناعه کردنی. دی بکاربن کو 20 سال خدمت اکاتیا کردن انجامن شنبر yani somut در خهولی. جبو ویجی امی تایبت دیک امی زیادت سربستکن دو parça Kürdistan'ın یک başvur یک Rojava Kürdistan. Vrak kari xo bilastir bikin, behistir bikin, gel xo rixisinin medeni o partiyin siyasi. Çünkü peyüsti heye. Em deskeftin Kurda hem le başvur hem de Rojava Kürdistan bakarim bu Parizan ve erkame yekemin be. Duem em lazım kari xo diplomatik der duri devleta Türkçe bilastir bikin. Çünkü hem le Bakuri Kürdistan be navber siyasetteki konkujiye pektine hem cidiyedin o bebe vaji همو قانون ناودولتی کنه دولت اترکا بپیکتیکه. سیام ام دخوازن تابیج بو کردستان جی کردستان دا جی سدمین پارچه بوینا سیاست کرد به بشتر کردن جنا و کیزه که دموکراتیک زیده بکن. چون باورن جنین کرد دا علی هستن ولات پاریزی دا شخورترن. Çünkü hayan naha yeki nırxı neteveyi, nasnama neteveyi kurda parastiyajının kurdun. Bu yüzden ve baveridane beşenkti ajuna eftekuşina siyasi dışı dagirkeriye devlet atır dikare xurtır bibe. Yani yek hedefeme eve em hecmara jina vek endam hem jî organın keneki dahi zede bikin. Çaremin em dixwazin tabi genci beştar bibin yani siyaset ekitine tevayteni mesela çend partiyan çend hezin siyasinin ya teveccüvakiye hem gence zede bikin pencemin em dixwazin hejmara rixistinin medenici ye baveriyan ye cuda vanaj beştar bibin zedetir bikin bivan ve emi mevcutmeyi berfrekirin xurtkirin strukturin keneki binesaziya keneki Emi hewl bidin pişti 20 sal ezmun u tecrübe em bikaribin hewl bidin diyalogeki peşeng dina ve hezin kurda da peş bixin hedefa me isajî plansaziya mecbu ve hem binasakirina Kurdan da aslında taybet destxistina statüyek bu Bakuru Rojlati Suriye Ava karekime esasiye döve da destnişankirina pirsgirêka Afrînê çünkü Afrîn wek birîna Kurda wek birîna ke neteweyej bû me Afrînê zêdetir bikin rojevê sêm talankirin tunekirin metingeriya dewleta Tirk li ser başûrê Kurdistan em ê zêdetir bikine rojevê û tabi bêguman Bakurê Kurdistan ji ber ku merkeza ku dewlet faşîzma xwe cî yekemî pêk tîne dewleta Tirk Bakurê Kurdistan e li wê derê de aslen navdewletî de taybet di organên Yekîtiya Ewropayê de û hêzên ku endamê NATOyê ne yek Tirkiye ji endam em ê wê derê diplomasiya xwe jî piştî kongre xwe bîstemîn nû da berçavara derbas bikin û em ê vê ra jî hewl bidin pengavekî çê bikin. Amadekariye me ji bo pêşerojî ji vek keneke vanan e û em bang dikin tabi gelê me jî bi nêrînê xwe bi pêşniyarê xwe bi beşdarî bûna xwe ji bo karekî keneke dimeşîne bikaribe vê sazî xurtir bike. Yani em pêşbîniya me pozitif e em bawerin em dikarin gelek encama bigirin çünkü ev sed sal derfetekê mezin dide me êdî peymana Sykes-Picot şikest. Çar devletî metinger êdî ketine dûşega mirinê ev demdema Kurda ye. Pêwîst e Kurd ya bizandibin û wek henekê jî em ê vê rastiyê her carê bînin ziman bêjin ev demdema me ye eger em ser bixin çareseriyeke demokratîk li Kurdistan
Kurdistan Rojlata Navîn da ne tenê ji bo Kurda ji bo hemû pêkhatiyên wê mintixê bibe hêzeke pêşeng û stêrkeke nû ya Rojlata Navîn.